hangka tabuk bazara mota khajatei noko thangai ta noko dinghakai borok ngakai CPM yes Khorang norok Chini to khaide Tribal Welfare Minister Bikash Debbarma went for door-to-door election campaign in support of East Tripura Lok Sabha candidate Maharani Kriti Devi Singh in Mungiakami on Tuesday besides celebrating Holi festival. After the East Tripura Lok Sabha seat candidate name of BJP was announced, several election campaign and public relation has been going on across the state by the workers of state BJP. Similarly, Tribal Welfare Minister Bikash Debbarma went for door-to-door election campaign in support of East Tripura Lok Sabha candidate Maharani Kriti Devi Singh in Mungiakami on Tuesday besides celebrating Holi festival. On this day, besides Minister Bikash Debbarma, there were also MDC BDO Debbarma and others present. BJP, IPFT, Chotto Jara Painero, and Rangsang Takopsong. Sine Tin Udisha, Buskane, Sabis Tarigo, Sini Maharanino, Kabang Butter Kaye, Sing Lead Kana, Itias Tori Kana. Chung Kuna Motas here, BJP here, IPFT here, CPM here, Congress here, Sine Tin Udisha, Sine Tiprasa, Buroi. Ras family ne Maharani Kriti Singh Debbarma Chini Tripura ne makhang sing dinai bo Delhi wa thangai abane bagino jeng jottono bos kangne 26 tarigo jeng Maharani no jeng kabang voter jitirinai tai norong dhane koyo tini koi tarik tini 26 27 28 tarik jeng jottono thana nangnai ambasawo Sing nomination dakil khainai Maharani Kriti Singh Debbarma ne bagai jeng joto thanai de jeng sini ras family ni ras konna Kriti Singh Debbarma na taklai jeng itihas tori khainai de bubagra ayung lokthung bubagra mudi je belai hambai Chung Buskangni Lok Sabha Nirbachano Chung Joto Palkhaye Committee Khanai BJP IPFT Motha Committee Khanai Khawai Chung Board Committee Khanai District Khanai Block Khanai State Level Khanai Jotono Khanai Chung Sakase Delhi si Thanchang Hakai Chung Mia Bubagra Tongo Tripura Mothano Joton Leader Tongo BJP ni joton leader tongo, IPFT ni joton leader tongo. Hangka tabuk bazara, mota khajatei, noko thangai, ta noko dinghakai, borok ngakai, CPM. Yes. Khorang norok Chini to khaide. Bas kanggo borok no jawab naise. Seri sudo udisha Maharani no jeng apply khainani. Kuna party krai sudo Maharani no ras family ni taklai singno itihas tori khainai khaimani pore Delhi rohma pore cabinet minister bongna Chini bukung barane bisingo Maharani Chini bagi kok sanai jokhon Chini bubagra eko chain khaipro ang tongo ang Delhi wa ang tongo chain khaipro ang tongo Amit Shah ji sawo 70-75 বছরা নরং নে ত্রিপুরা সারং না যে বঞ্চিত খাই মানে তেই বঞ্চিত খাইনা রিগলাক তেই বঞ্চিত খাইলিয়া চিনি মানথাই চিনি যা মানথাই ত্রিপুরা সারং নে রাজনৈতিক অধিকার নখ খাইনি অধিকার চিনি হানি অধিকার সে যে অধিকার তোমার চুনরি নাই আমাদের সব বোমাগরা লাস্ট ফাইট मतलब कुछ ना कुछ देगा हम सामने वो एग्रीमेंट खाई कैसे कागज तो फाइका मोनो लास्ट फाइट एग्रीमेंट खाई तो खा इतिहास एग्रीमेंट साइन खामा मोहानी साइन खाया भारत सरकार बाय साइन खामा मोहानी साइन खाया त्रिपाक्षिक चुक्ति उरो आईपीएफटी बो तंगो बीजेपी तंगो मथा तंगो जखन चुक्ति खाइप्रो आं तंगो
IPF ini sukla soron nawati atongo, Mukhamantri tongo, Chini Maharani tongo, mo haino ya. Abano jara o chuktino Chini bagai kasunai, borama sing Chini to makanai. Khainai je. Bos kangwa Chini Maharani Kriti Singh Debbarma no chung chan pran duoi election ya sa porjonto nogo thangai Maharani bagai प्रचार खाइनाय दा Maharani bagai chung प्रचार खाइनाय चायाय नंयावै Chini tiprasani bagai kok sanai tiprasani bagai kok sanai bo abane bagai no chung tabungni simi chung ten nogo asuglia election paya jora chung election paya jora tei chung ten nogo asugya chung nogo प्रचार खाइनाय Chini Maharani ni bagai chung प्रचार खाइनाय boskango chung lead खाइनाय borong no job do khainai CPM no kaisa puno vote buino diria khaina bagai chung nogo प्रचार खाइनाय karon CPM ro 30-35 বছর Chini bagai শোষণ খাইগা Chini বড় কোনো খাইলিয়া কংগ্রেস কোন Chini bagai কোনো খাইলিয়া এই কংগ্রেস CPM Chini tiprasan bagai কোনো খাইয়া Chini বড় রং না বুকুং বড় রং না bagai মাছাইয়া মানুইয়া খাইগা কংগ্রেস Chini রিজার্ভ সিট বাতিল খাইগা এই কংগ্রেস CPM রং না সাকা যে কংগ্রেসে আমলো Chini বড় রং খাহা করো ক্লাই থিকা হনই বড় সাও কিন্তু CPM বাই কংগ্রেস তাও থামজাগাই কুগু tamni bagai BJP sing kaham samtang tamoni bagai Chini bororong ni bagai Modi ji tongu mana agi norak muti hai lama kotor nunukha nugya muti hai light khasi jang nunukha nugya ha tahu BJP phaima pora lama kotor train choliwo light khasi jak tongo lama kahamungo tui kahamungo jotoni bagai byabostha tongo aban bagai no khajani takuk tei bukuk chang jeng boskango jeng परिश्रम खानाय Chini Maharani Kriti Singh Debbarma sing jitirinai boskango musuk sawainani kok muthaka jotona hambai Purbo Tripura ni je Chini candidate Chini borom gnangjok Kriti Singh Debbarma ni prosaro sung thayai বিশেষ করে Chini Krishnapur Bidhan Sabha Kendra o Rajya ni cabinet ni Chini Tribal Welfare Department ni Minister Bikash Debbarma ni netritwa je chung oro tini rally khlaimani এই rally o chung tini poriskar sijakha total voter ni Chini jodi 6 bag hangkai 1 bag se CPM Congress manai 5 bag BJP banda abak poriskar thangka Chini Bharat Mata ki tahun bagai hingkai Chini talika kaham Raj paribar ni borok tabuk candidate ungkha raja hangkai abo kisani kogya raja ni himani kisani kogya raja ni raja robba Gopal tongkai se raja khai ungo ungya khai ungin baya haible awan bagai takuk tai bukuk song Chini talika kaham আগে বুই সাবো আর ত্রিপুরা থাবাই বিজেপি বুলাইয়া ওয়ালাইয়া তাবো যতনি হলে পার্টি কাহামকাই বিজেপি নি মোদিজিনি নেতৃত্বে যতনি পার্টি কাহামনি বাগাইন তিনি IPF টি ত্রিপুরা মাথা বিজেপি ক্লাই যতনলে ত্রিপুরা সার কবাং হংকাই সং বিজেপি ও তার মানে সং পরিষ্কার 2024 অরনি খরকনি MP পূর্ব ত্রিপুরা ও Kriti Singh Debbarma पश्चिम त्रिपुरा Chini प्राक्तन Chini मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव कबांग बूट मनाय अब किसान निसाबाया रेकॉर्ड बूट मने सुंग रहर का हंकाय सुंग केंद्र मंत्री ब माननानि एकटा संभावना दं Moreover, while speaking to the public, Minister Bikash Debbarma and MDC BDO Debbarma requested to the public to cast their vote for the East Tripura Lok Sabha candidate Maharani Kriti Devi Singh and make her victorious in this election with maximum votes. Reporter Bihiran Mai from Telemura, Chini Khorang.